Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki record ke FKGGP nong mensong circle mentakasngi kalai pui dari risau arjar pesau. Kila let banyak kendo e usembut menteri rangba kejela ubak senya bahlang dahar. Nak benta ban kerpat na uba unpet lem halor ke jingslam. Ban pendap e ke jingte e ke yiang ke balatmu nak benta ban ai ke baduk ke badan hanong mensong dumpira. Ya kan e ke yiang la syu e klem shnashu la daki katuk antali ke senam. Kebala kelalong ke ketem jong ki kam sniu, kum ki kam khayidrok, ki kam tu kam thiem, ki kam penyap bat ki wei. Nak liang kinong yalam kaseng kila penpau ba kejing don jong ki kam be an ka kata jure kejing emba man la kasngi jong kinong shong shnong, ki ba shong basa marjan ha tu ka jaka, ka ba penlong e kejing tiang bat kejing bom shingan ya kalet kawan jong ki. Kejing temu bante ya kene projek kalong nak benta kejing mentoy ki baduk, penban kalawan ra kejing ma ya ka imlang ka salang barok ka wei. Kumta nak kalian keseng kalau kerpat iu sembut menteri rangba, bad iu menteri badai pek, ban le ek badan kam, ban pendap mardo re kate jingtei, ya kene ke yiang, ne ban shim da kiwe ki senjam ban perking na kinu ki kam be an, ki baja kate jaka. Nak kalian keseng kalau penpau bala da sorkar kamla ban le e halur kene ke jingdawa, nak kalian jongki kin sa shim da kiwe pat ki senjam bakam ting e. Nak kalian joni keseng hi, memang usang tinggalan kendu mentayo. Minister, dia dulu loong ba, kene kam la ada pilihan di DPR nasional, dia uang mana, bahunus nama berman ni, ya kam punya anak sekolah, kene kalian jing yang, tak kene jing kedai nasional, jing seni onte, ngelap punya semua, kalian dulu waktu yang cukup kira kene, bagi DPR kalau bet bahunus nama berman, mereka, nak kalian jung minister atau pin lara kamlong tu mau uang. Ba KDPR kanya kam smat dan kalau ini keseng ini simpan sejam katanya. Lah batai ki kita ke jingte. Ya. Oke. Ki kita ke jingte ini ki jingsna ki bot. Oh kita gitu pending ka building nanti. Di belah sateng kan nang tala ki building sama Ke building ka hab urban. Building beduk kepada yang building beduk. Jadi mentah kalau pending mi kita kam sini pelabuhan jat nanti. Dan kalian juga naik kram dulu. Ngompet bantai ke studio bobuan. Hantam waktu iyan ladap, ajing syak ladap. Anda ki klem sam tu pa beri sam nak iyan, ki pen sateng itu iyan. Dan mentat ke iyan kelak. Dah kan kelak damage nang surang mak. Kelak hab renovate mereka. Dekat pisang tak government ke hab sanction mereka tu. Ajing syak kali ke ladap. Dah sam tu por mereka government tu kamda juga sukai. Yang maka government ni kam sam mereka mentak kelak ada kaji penlut yang sahabat bah. Manhab renovate yang matang sedang ki damage mero haru itu singgulan sakilang kok tahin sih dari kenduk ni ban meng tai kan tu ki building kita. Min balak complete di south tu di total untuk kalau rusak di kilong yang beduk belak mana yang rusak Yang ki building bumper sa apa kita kan kita south building jadi belak ajin syak di belak complete mak di belak complete nak ajin bom sampan atau apa mentah kelak yang tebak budget lah peralatan ya. Menu ki pendap itu. Waktu te kalian ngirim dah kemak menu. Cara kawan dah terkait industri ni. Dai ka tahu ki building ni yang beli musim nak sam ni building an ai show se ti bi bodo. Oh ya. Umur borbor ni yang orang ba ai se ti long yang. Kan hadu mun tahu sam. Ki teli na lu start ek cuba go ba. Nak kalian juga ni nak keli hendak orang tu upor bagi dang kijing duna tu upor kemlak bensam. Kalian ka kayak jadi nak kalian juga urut penpau kata. Bomba 4 don kajing biang nodong sedong ni kemlak bensam. Dia mentah patah kalau nak kajing bom sam kita mempenbiang kelak sampai yang jat yang rathai. Ketika cakap sudah keburu di sini kemudian box ketika mak biwi kap sini kemudian siapa hari cuma production. Atau nak kalian jumpi bekas dong dan nak cuma terima. Nang bagatai kini tak mesti orang kafir rai ya kedua personal itu kawai nak cuma di jumi ikam sini ulang tiga. Oke deh, nak kalian berka hantam ni tas ni himut berwan lang berki yang badong ni, teman kajing batte akam jengki kabela ikimla berwan reklamut berwan lang, kajing yang teh kadebet jengki nong song hantui, kadu kadong rekam seni ko live pujat entai. Dang hakini kisniru nidang yo bat hi. Kibawan situ, harus teng ni. Nak kalian kadong buat mangi dang yo bat biang. Te nak kalian kasih nong tu nilai iya ka senam beladap, lap hak kene. Ba kikuat pendap nak kene. Ya kene ka kam ke belah sak teng. Karena nyim i nan baka kam kene semat kan.
atau pelai kerana yang nomor bawah ketua cakar budaya konsumsi atau pelai cuy kerana yang kalian gasing baru MAJB ban betul ya kena Pak nak kalian sini nilai keran, bat hatu sini nilai kenduk lokal lambi sini, nak kalian lokal lambi sini lo nak kalian jauh dulu apa ini kam punya cepat buat, macam sedang nak buat, nak kalian sini lo hadir beli kenduk lokal lambi om dari bendon kam yang banyak kenduk om cepat yang ni banyak punya kam cepat buat, maka komplain kam dia bukan tong kaseng, kawan nak sedang lagi sama kami, lagi seng sama nak baru ni kawan komplain. Kalau ibu kadon kalau kucing penjat kucing hok dan akor building kalau ini segmen saya iki baru bumi itu cakap kayak mana kalian keseng ni nada kemudian kemudian kucing cuba ploy sorka mencipta Nak kalian kaseng ni lada sorka kam simkia kene kembala ular mentah ini Islam berman kabong ke DPR kemudian lada kata sorka kam simkia kene ni nak kaseng sim jam bakilong kami baki darbar nasional lengkap bagi wiki seng badan nasional ini nyami dan semua. betul ada kampoi itu kucing keren kemudian keren nasi itu kan kalian nasional keseng pensil sudah yang dicakap Hoi ni hang sim senjam punya senjam. Nama ban bakala kan ni nak play nak wiki kam bagi khang persa itu. Ada mulak beli ye te bahaban itu ni ketika pergi yang. Hajing sia kajing don ketika ye ketika cukup ঠিক betul. Wah, andre minta nak kalian sorka kam le ye ketika ye kakala kita mau apa. Kalau along kerja ka ba isaimat no makla isaki. Jadi kalian jengir lah sorka kam le ye te ni kalian kaseng ini sim senjam punya ba berkat darbar nasional berkat berkat senjam punya berbarok berkat nasional.